Surutappam, pancake. Boleh aja. Pol දාලා හැබැයි ලංකාවේ රහටම තියෙනවා. මේ ෆැමිලි රූම් එකක් හදලා තියෙනවා මේ ඉතින්. දැන් අපි වගේ ෆැමිලි ආවහම ලංකාවේ නේද? අපි වගේ ෆැමිලි ආවහම මේ සීගිරියේ දැන් සීගිරියේ වාඩි වුණා වගේ. මේ ලංකාවේ ඉතින් මේක ෆැමිලි රූම් එකක් නවාට ඉන්න බෑ යන්නකෝ. මේ ෆැමිලි රූම් එකක් නේ ආයි කන්න පරානේ. අම්මේ කටේ ලොකු. එතන මේක. දැන් ඔයා මේ දැන් අලුත් හෝටලයක් නේ සත්‍යයක් වෙන්නේ මේක උඩ නේද? හරිදයක් ඉතින් අපි මේ මෙයා කෑවද? කෑම මොනවද? ඩොල්ෆින් එකක් කෑවද? සට්ටපඩිලු මෙයා කියනවා මේ ඩොල්ෆින් එකක් කෑවා ඇත්තටම සට්ටපඩිලු. නේද? ඔයා යා ඉන්නේ කියන්නේ? යා නරකයි. දැන් මේ ඇත්තටම කෑම හොඳයි නේද? කෑම එකක් කියන්න ඩෙලිවරි ෆ්‍රී තියෙනවා. එරමුක් ඉස්පේලියා වල ඉන්නවනම් මෙන්න මේ හෝටල් නම්බරේ කියන නම්බර් நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவேன். මේ නම්බරේ මේ වීඩියෝ එකේ නම්බරේ දාන්නම් මෙන්න මේ නම්බරේට මේ මැසේජ් එකක් දාන්න මේ WhatsApp මැසේජ් එකක් දැම්මහම මේගොල්ලන් මේ ඔයගොල්ලන් ඉන්න තැනට ලොකේෂන් එක දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට කැම එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. අපි අnder මේ කුස්සිය පැත්තට පොඩක් இது ஆப்பர் செக்ஷன் முதலாம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. මේ ආප්ප දාන්න. இது வந்து ஆப்பர் செக்ஷன்ல வர இந்த ஏரியா வந்து இது வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஃப்ரூட் சலாட் மக்கியது வந்து கிட்ட அந்த பலூட் ஐட்டங்கள் வருது. அது வந்து ஃபெமிலி ரூம் புரியுது. நான் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இங்க வந்துட்டு என்னன்னா ஓடர்ல வெள்ளிக்கிழமை ஸ்பெஷலா பிரியாணி இருக்கு. மையோக்கா டேஸ்ட் கிழங்கு இருக்கு. டேஸ்ட் கிழங்கு கொடல் பாவத் கறியோட. டேஸ்ட் கிழங்கு கொடல் பாவத் கறி இருக்கு. அது எப்பைக்கு இவ கேக்குற அது எப்பைக்கு அது வந்து வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வியாழன் வெள்ளி 2 நாள் வரை இன்ஷா அல்லாஹ் டேஸ்ட் கிழங்கு கொடல் பாவத் கறி முதலாம் தேதி வந்து எங்கட சம்பூர்ண ப்ரூஸ்டட் අර මඤ්ඤොක්ක බැදලා ඒක තලලා ඒවට දානවා මේ බාබත් කරි එහෙම දාලා ඒක තමයි ටේස්ට් එකලඟ කියලා කියන තමිල් භාෂාවේ මේ උතුරු නැකරේ පළාතම මේ ගොඩක් ඊස්ටර්න් සයිඩ් උතුරු නැකරේ පළාතම මේක ඉතාමත් මේ ජනප්‍රිය කෑමක් ඒක මඤ්ඤොක්ක බැදලා ඒක තලනවා කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක තියලා බැද තලලා ඊට පස්සේ දානවා මේ අනික තමයි ටේස්ට් එකලඟ වෙන இது சாப்பாடு மேட் பண்ணிடுவோம் சாப்பாடு வா இல்ல ஓகே main මේ சோமாயிக்கிறோம் முதலாம் தேதி நாங்கள் இன்வெர்ட் பண்ணுவோம் வேற அப்படியா முதலாம் தேதி கட்டிய வேட்டை நேது கட்டி வேட்டை நேது இப்போ நினைக்கல உங்களை இன்வைட் பண்ண நினைச்சேன் அப்படியா இன்வைட் பண்ணல யாரு වැඩ යනවා සුපිරියට බෑ සුවඳේ බෑ ඇතුලේ සුවඳේ බෑ ඇත්තටම වැඩේ ඇත්තට වැඩේ මට සාර්ථකයි ඔව් මට මොනවද ඕනේ යාට මොනවද ඕනේ சாப்பாடு ஒரு ரைஸ் ஒரு பத்து ஓகே මාර සුවඳ නියමයි ලංකාවේ වීඩියෝ පාරක් ගන්න කමක් නැද්ද අවුලක් නැහැ නේ මූණල් පෙන්නුන අවුලක් නැහැ නේ මොනවද කියන්නේ මේ අලුත් හෝටලේ කෑම ගැන කෑම ඇත්තටම හොඳයි ඇත්තටම කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි පළවෙනි පාරද මේ ආවේ තුන්වෙනි පාර වෙල්ලත් ඒ කියන්නේ මේ රස දැනීලා නේ
සිලෝන් බසාර් පවුලේ අවන්හල. ඒකේ ඇරමුක්වල අලුත් කඩයක් විවෘත කරලා තියෙනවා සිලෝන් බසාර් හෝටලයක්. අනිත් පත්‍ර වෙන්නේ ඒක.